It's Mega Grace on Vuma FM. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ekseni ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho uqala isonto namhlanje bamba sengiyavala. Cela ukukhuluma nawe lamazi ambalwa bese uyaqala usuku lwakho namhlanje ekseni. Ngifuna ukuthi ekseni zonke izinyembezi oke wazikhala empilweni yakho izona ezitransport zokukisa la ukufuna ukufika khona. Bonke ubuhlungu yonke ipain oke wabhekana nayo empilweni yakho iyona transport yokukufikisa la okumele ufike khona. Futhi uNkulunkulu uzosebenzisa lonke uhlobo lwesimo oke wadlula kusona ukuze akufikise endaweni afuna ukuthi ufike kuyona. Kwesinye isikhathi mawusadlula esimene esithile understand ukuthi kungani uNkulunkulu ekudlulise kulesimo. Kwesinye isikhathi mawusakhala izinyembezi understand ukuthi kungani uNkulunkulu evumela izinyembezi ukuthi uyikhale. Kanti kwesinye isikhathi izinyembezi usukuzikhala izona ezokuthwala ezokuyisa endaweni ofuna ukufika kuyona. Nezinye izimo seke sizibuza ukuthi uNkulunkulu usivumele kanjani isimo esinje senzeke empilweni yethu. Kanti uNkulunkulu ubona isithombe esikhulu. God has a bigger picture. Uyabona ukuthi lokhu kumele kwenzeke ukuze okunye kufezeke empilweni yakho. Mawungabuka impilo kaJosepha ngesikhathi edayisa abafowabo ngesikhathi befuna ukumbulala bemdayisa kwabaseGibhithe wayenga understand ukuthi kungani bemdayisa kwabaseGibhithe. Ngiyacabanga ngesikhathi sebemthatha bemsusa bemyisa eGibhithe bayomfaka khona wayeyibuza esola noNkulunkulu ukuthi kanti uphi lo Nkulunkulu ongithembisela ukuthi inyanga nelanga nezinkanye ziyokhothamela kumina uma ukuthi manje abafowabo bafowethu bayangidayisa bangisa eGibhithe kuba ngiyohlukumezeka. Wayenga understand ukuthi uNkulunkulu umsondeza ekutheni kufezeke icebo lakhe ngesima kadlula kusona sibhlungu. Kwesinye isikhathi izimo edlula kuzona izona ezosenza ukuthi sisondele kakhulu uNkulunkulu futhi izona ezosenza sisondele kakhulu ecebeni likaNkulunkulu ngathi. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uvumela isimo esibhlungu senzeke empilweni yethu kanti isona ngazosebenzisa ukuze kufezeke icebo lakhe ngempilo yakho. Ngiyacela ke mawusadlula esimene esinzima mawusadlula esimene sezinyembezi mawusadlula kwisizini yokukhala ungalenzi iphutha lokuthuka uNkulunkulu ngoba usadlula esimene esithile ngoba uNkulunkulu uzosebenzisa leso simo ukukufikisa la afuna ukuthi ufike khona. Ungalenzi iphutha lokuthi ufana njengonkosikazi kaJobe owavela wabona uJobe esadlula esimene esinzima wathi Jobe thuka uNkulunkulu wakho bese uyafa ngoba vele udlula esimene esinzima udlula esimene esibhlungu. Kanti uJobe wayeunderstand ukuthi yonke ipain nobuhlungu akadlula kubona ikhona obuzomsondeza la uNkulunkulu afune efike khona. Ayikho into efika kuthina uNkulunkulu akangayazi. Nalesimo uyifica ukusona njengamanje uNkulunkulu ebesazi ngaphambi kokubuzalwe wasibona wazi futhi ukuthi uzofika kusona futhi uyazi ukuthi uzophuma kanjani noma singabuhlungu kangakanani kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi kungani asilethe empilweni yakho futhi kukhona isifunda akafuna ukufundisa sona njengoba ekulethe kuleso simo akakufikise kusona. Ungalenzi iphutha lokuthuka uNkulunkulu ngoba usesimene esithile ngoba wazi ukuthi uNkulunkulu ukulethele kuleso simo kodwa khona into enamandla uNkulunkulu akakwenze wafika leso simo esibhlungu ngoba khona la akafuna ukuyisa khona kunendawo engcono uNkulunkulu akafuna ukukufikisa kuyona. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.